Nese bibjeta Asamoah Gyan anu ada amafo be kan fi makomako be senumnie ana one ne yere ifense gift Gyan almost started so much manso na manso ni nansa Asamoah Gyan chese yaton aduane ase benyado na wochi ana se onim e de amana mawadi a ogidi passes ne Mexico so no enye nika ero nam so ma bibjeta Asamoah Gyan ene ne yere kopi mo court tom kopi mo court na se wo mo ye DNA test idea dance sampa nkwala miensa no e Asamoah Gyan emba ampa DNA test ne ba na se nya ba ne se Asamoah Gyan ne ma na mum omo chese abaiwa no ewade emi bi etwemu ase wan kan kire bibjeta Asamoah Gyan sana mo ewade enti san komo no so tuen sapi ma nei court e de verdict tuen san ba verdict ne ba na manfo keka ne mope ekomu ene ne eye Baffour Gyan ono Asamoah Gyan nua a ono so board senior national soccer team Blasters of Ghana odi akom ene mu chichemu efa court verdict tuen pie mu between Asamoah Gyan and ne yere gifty ejai yes 5 years era aza Asamoah odi kuja kote na wari musemu ni chese no wari dada asa obe wari no wan kan che no wan bona wan ye what you say nti owie no odugo to court say omushim man na say no prayer no mo anole marriage no ye ka say annulment am so be at say na chese some marriage no okay nti ena ruling ne bae nti ruling ne bae no chese court fee mo na no te say ye mram semu no o ba nti bi ware mienu un divorce ye na chese udada ukun one border one kan branch no ena ware o nti court edi ruling ne ba ne bi ye chese we try ware ni say aware ne exist nti walas ye ko en asema e ba ye ni ruling no ena afi so say property same na mati say nkofo keka ye wo mi say oni oba de wo hono say oto e time man wo be bia na wo no oni kwala de wo e wo spin for na oboti any oba no dai no is that dai wo oba ni di ene dia what you say okay ena oba no on to plot o te passe o person no body gas station eno say oba no di dim e oni di media era infinity car o use any BM oba no use aro any get dada ti court person say e gift o di man no any dia what you say okay ti e ba no the property the normal no almost omope $1 million omope ni we ni akọ gbogu ye e che say aware ngwe twem nti mundi right say obeti wa beje the property nti ye oba no angasa ni property a ori azawo ha woni di no e na court say e gift dia o jama no nti the court no oh okay nti apart from ne ene de da offer ne de court anje bi fufura ama no David. Na okay. Wadama na nkwala no so na eho nkomo kakra eno so wasem pie mu nkwala miensa na yesi azase enye ne ma no eno so eho asem tesen. Okay. Nkwala miensa na emso ni gift wa na azase enye ne ma enitim ko pie mu court eno so court ka de en. Ubesha e ma die ni ensemba eni na yes adu ma we. What you say because as I want to be sorry keke say okwe die ni. What you say? Let's just say the DNA is semi now by any say no bad. Let's say why will baby answer over. Instead, we just say in body the dia na go film so now in body the dia. What you say? In Nkoland azama. The assistant court say as the father said or show no. Uncle say obe training ba. Okay. Inti no you try 25,000 Ghana cedis a month biya mano. We be 25,000 cedis a month. Obe. So dey training ba. Okay. Inti say the quarter and say 25,000 there. Every month be offer man and call an. Oh okay. No fashion ba. Ti so say 100,000 put on this one kasa over is a problem.
Yeah. Any problem. The woman say Asamoah as a court no. Court di amano. Okay.